kopa e mong fela a ka re etsetse thapelo re tsebe hore re qale letsatsi la kajeno ka guidance ya Ntate Modimo. Ha re rapeleng ka bo sa feleng mogala le modimo wa kgoso ke gona bana ba hao ka jeno o tlile ka mangwele ka pele go namela wa maoto a hao mme re kopa tshireletso ya hao re kopa guidance ya hao re kopa o etse gore mosebetsi ona re tlileng ka ona o tlo re etsagalle ka katlego tsotlhe tse tlang go bua mona e tle e be tse tla ba molemong ona ga ena tsotlhe tse re tla di fumana mona e be tsebo re tla lo fana ka tsona le jalo ga re ne re di fumane totisong ya lebitso le galela la hao mme ra o leboga gobane ka tshepisitse gore ga re qala re bokana ka lebitso la hao teng magareng a rona mme ka boteng ba hao ntate ra leboga re leboga le mpho ya bophelo go kopa le botlhe ba tloang go le ba teng sebakeng sena o be le bona go fitlheletse ba tla go tlela mogae totisong ya lebitso le galela la hao o fa mokamedi sekolo sa maatla a tla beng ditaba tsena tsa naga ena tse wa di tshwaretseng basotho ka nyenyeletso ya go galela magauta le totisong ya lebitso la hao mabitsong a marao ntate le mogamedi wa galela ke a leboa ke pekile monyetla ona empa ka gore ke dumedise motlotlehi kgosi ke dumedise tonakgolo nthamosa motlotlehi ke dumedise letona la sepolesa mongodi e mogolo wa sepolesa mookamedi wa sepolesa ntate gore mo moduledi ya teng kwano ke dumedise deputy commissioners of police senior assistant commissioners ke dumedise balaodi ba ditiri ke ba sepolesa le all senior superintendents ke dumedise di-superintendents tsotlhe tsa sepolesa senior inspectors sub-inspectors sergeants and sergeants PCs ke dumedise lona bomme le bontate bagolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba naga ena le ba bang ba e bang ba teng go tlhaga Afrika Borwa ga e ba teng ga jwale ke mpe ke tlhalosa fela gore ke sub-inspector Mmarabetse Mofoka ke sebetsa ofising ya diphatlala ka sepolesa sa Lesotho mme ka jeno ke tlo tsamaisa puisano ya letsatsi ke mpe ke bontsha fela gore ke ile ka fuwa taelo gore ke tle ke le bokanya ka jeno le ha ile ba nako e khutshwane ga ka gore re leboela re berekile ka bongata bona gore di tlo tla le ikutlwela go tla go mokamedi wa sepolesa rona ditaba tseo a di tshwaretseng tsona ke di feng ga ke tsebe ga nke a nyagelela ka kgetsing le tla di utlwa ga ena a se a di kgwasolla mme ke kopa ke nke monyetla gona gore tate ke fe monyetla gore ke bona ke le ka ba bokanya ke le ka go nne taetse o ba khatsetse ditaba tsa sepolesa tse teng bona tseo teng go wena gore ba tla ba tsebe gore ka bona di fihlele le Mosotho wa o qetela mme di tle di fihle di le jalo ka ga o fane ka tsona mme ke hle ke bue sa le ga jwalo gore dipotso le dikarabo di tle di etse go yena e se ka re ga re tswa mona ba le go nna na e ne le gareng ga na tsho jwalo ga ke tlo tseba gore ona reng ke a leboga se ke a leboga ka wena nna Mofoka ke a le dumedisa bona le bontate letsatsing la kajeno ke rata gore ke le leboe ka boikitlaetso bo le dulang le bo etsa ka mehla le ha wena le tsebiso ya nako e fokolang gore ke re kopaneng re ke re tlo buang ditaba tsa setšhaba di tse go fetela go beng ba tsona e leng setšhaba di otlologile letsatsing la kajeno ke le tshwaretse dintlha tse tharo fela ya pele ka godimo ke ya gore le a tseba gore ile ga ba le tlaleho mona gore go na le tšhelete e fetang 51 million e bonagetseng ile ya utswiwa mane National Treasury taba e re batlang go ya golelana le yona ka bokgutshwanyana bo bogoloko gore na dipatlisiso di se di le boemong bofeng go fitlhela ga jwale taba ya bobedi e kgolo jalo ka yona ke ya gore seterekeng sa Mafeteng
re ile ga tlaleha gore go bonala go ena le dithunya tse utsuweng mo sepoleseng le yona taba eo re tlo bua ka yona letsatsing la kajeno. Ya boraro ile ya go qetela ntse le amang dithunya tlasa mokgatlo wa Lesotho Police Staff Association tseo le tsona ile ga fumana tlaleho gore di bonahala ha di bewa ka sekgowa ke they are unaccounted for. Mme ke rata gore le ntumella go hlomphi ka ke qale ka yona ena e ke bileng ka yona empa pele ke qala ke re le a hlokomela ka jeno gore ke na le setsebi sa sign language pela sa lepolesa, mme re ile ra hlokomela taba ena gore go bonahala ka nako nngwe ditaba tse ding tsa rona di ka nna tsa seke tsa feta hantle le hobane mahlakore a mang re sa ela hloko gore re a thuse, mme ka nnete ka jeno re e hlokometse taba eo. Bahlomphehi ba ka ke qale ka yona ena ya tjhelete ya mmuso ho ile ha ba le tlaleho gore mane National Treasury ho ile ha ba le tjhelete e ka hodimo ho 51 million e uleng ha bonahala go ena le go ka gareng ke boshodu bo entsweng ka bomenemene gore tjhelete e jwalo go be le batho ba inkelang yona ba e utswa ka dikampani tsa bona, mohlomong ebile le dikampani tsa lefofo go isa dibankeng ba bile ba fihla ba e ntsha ba e sebedisa molemong wa bona. Taba eo ile a tlaleha sepolesa sa Lesotho, mme sepolesa sa Lesotho se ntse se etsa dipatlisiso. Empa ke rata ho tlaleha fela gore dipatlisiso tseo bahlomphehi ba ka di batla di se di le mothating o hodimo haholo hoo re se bile re ena le batho ba seng ba hlahile ka pela makgotla ba ka bang 10, mme tjhelete e sitana le di-assets tse re ka gareng jwale di se di batla re ka gare di entswe recover di haufinyana le 41 million. Ke tsona ha re kopanya tjhelete e le tjhelete ka boyona e sitana le thepa tse kang bo makoloi bo ditsha le tse ding re se ho bokeletswe tjhelete e ka isang ho 41 million kapa hle ke re 41 million plus e leng hore ka hodimo ho 41 million. Mme dipatlisiso di ntse di tswela pele, mafapha ana sepolesa, DCO and FIU ho ntse ho thusanwa Eastern le LRA ho bona hore tsena tsohle di batlwa ka mokgwa o feletseng e le hore tjhelete ya setjhaba sa Lesotho e qetelle go tsebahala ona yo kae, mme karolo e tla tswa khutla e fela e khutlile. Methati ena e bolela hore tse ding tsa dibanka ke tse ka ntle ho naha, mme re sentse re leboha hobane tshebedisano mmoho e bileng teng e ntse ke tswela pele ho ba teng le ka Afrika Borwa e ntse e le yona e ntseng e re thusa hore re qetelle re fihletse hona ho re ka gareng ruri ke katleho, le ha katleho e kgolo e ne ka ba hore ebe ho thibetswe. Ke kgola ke rata hore ke sa le hona mona ke re tse ding tsa dintlha tse tla otloloha di hle di kenella re tla re etsa jwalo nakong eo re fumanang dipotso ho tloha ho lona ka yona taba yona ena. Mme ke rata hore ke fete ke kene ntlheng ya bobedi ena ya dithunya tsa mafeteng. Bahlomphehi ba ka bo madimabe bo boholo le ho utlwa bohloko re ile ra fumana ketsahalo e tlalewang ho hlaha seterekeng sa mafeteng e le ka la 6 kgweding yona ena hore dithunya tse ka isang ka hodimo 70 di bonahala di nyametse, mme mokgwa o di nyametseng ka yona e le wa hore ho bonahala di ntse di ntshwa ka moo ka polokelong, mme polokelo ena e bitswa amari. Ke rata ho tlaleha mona hore re na le batho ba 5 ba seng ba ntse ba thusa sepolesa ka dipatlisiso ba teng hona ntlokgolo ya sepolesa mona bao rohle sehlopha se ileng ra se theha se ileng sa laima se ileng sa atleha hore se fihle ho bona, mme ba ntse ba thusa sepolesa
ka dipatlisiso go re se re na le dithunya tse supileng matsong hona jwang e leng gore taba ya gore na ha di tloa mo sepoleseng di ile kae go so batla go hlakile jwale gona di ile ka mme re sentse re sebetsana le go di sala morago ke ka hona re seng rena le tse supileng matsogo ke bontshe ba hlomphehi ba ka gore ke mapolesa a mararo a teng ditlamong go na le e mong monna fela wa Mosotho e seng lepolesa o bo so ena le letšhaena mme taba ena ka boyona ere ke mpa ke ipiletsa jena gore bahlomphehi ba ka mmoho tlolo ena molao go tla e hlola ka menyenyetsi setšhaba se kgabane sa Basotho eo le ntseng le re fa yona re kgotsofetse gore re tla fihla qetellong ya mosebetsi ona o moholo o re phepetsang o ruri re sa lleng o mpang re fela ka tshebedisano mmoho le setšhaba taba ena re tla e hlola ntlha go qetela ke ya dithunya tse ke bileng ka tsona tse amang Lesotho Police Staff Association bahlomphehi ba ka go ye go etsagale gore mosebetsing o ka mona wa sepolesa le emeng ke be bahlanka ba ka ikopanya ba etsa go thweng ke scheme tlasa mokgatlo mono ebe ba dumellwa gore ba importe dithunya ebile ha ba jwalo mme go bonahaetse ka morago go etsa le tjena e ba ha o so batluwe di-auditara gore di ke di shebe gona hantle go etsaetseng ka dithunya tsena e ne ntse e le process e tlwaelehileng fela ya audit e ba go fumaneha gore dithunya tse ka bang 159 go ya ka the audit report are unaccounted for 159 mme ge le botsamaisi ba sepolesa re ikarabella polokehong le paballong ya setšhaba mme ha ona le dithunya tse kalo tseo go bonahalang e ka mokgatlo o sitwa wa araba gona di kae di gang ka mehato ka morago re fumane taba ke tle ke bontshe gore mokgatlo ha o ka wa batlalela baokamedi ba sepolesa gore go bonala go na le phephetso ena gore go na le dithunya tseo go sa bonaleng hantle gona di ile kae re ile ra qetella ge le botsamaisi ba sepolesa re iphumanetse ka ditsela tsa rona mme o iphumane leng wa rona re la ra etsa potso go mokgatlo empa mokgatlo o ile a bonala ruri o sa ikemisetsa gore o ka fana ka dikarabo le tharollo gona go etsahala jwang ka ditaba tsena o fitlheletse ka labohlano lona lena jwale ha re qetella re tlama mokgatlo gore o arabe ka gore mookamedi wa mokgatlo oo a tle kwano ntlokgolo ya sepolesa mme o teng o ntse a thusa bao ba batlisisang ditaba tsena ka dipatlisiso tseo gona hantle dithunya go etsaetseng ka tsona mme re ntse re ipiletsa le gona mona gore bontate le bomme mapolesa le mokgatlo wa bona ga ba rekise dithunya ntho eno e bitswa trading without license go batho botlhe ba e bang ba rekiseditswe dithunya ke mapolesa kapa ke mokgatlo wa sepolesa bao e seng ditho tsa mokgatlo re ipiletsa go bona gore ba itlhahise ka pelenyana re tsebe gore re sebetse taba ena ga re tlo nka dithunya tsa bona empa we need to have a record re lokela go ba le data e hlakileng re tsebe gona dithunya tsena tse e seng go batho ba ba dithuso tsa mokgatlo na ke batho ba feng na di kae re tseba gore go be le taolo hodima taba ena re tshwenyehile haholo ke dipolao tse etsahalang matsatsi ana ka sethunya mme ha re ka ra bonala re sena taolo hodima possession of firearms taba eno ka yona e re Basotho ba tsietsing ka hona re sentse re ipiletsa re lokela gore re thusaneng mmoho ka taba ena e le gore qetellong re tsebe ba le taolo hodima dithunya ke a gola bona molaetsa wa ka go felella ga o le tjena mme ke tla amoela gore e tlebe ka wena sub inspector Mofoka re tla mo amoela dipotso ke a leboha se re tla re hopoleng ya motho ha phamisa letsoho a botsa potso ya hae ha o botsa potso o tlhalosa mabitso a hao le ho bona o tla media house mo fe re ka nka dipotso ha jwale Pascaline a canta
ya the Leposa scheme, over but is he saying these people have been arrested? Are they arrested or is it an informal exercise? We don't have any allegations that movie. The 75 thing and nothing has been sold. The family groups. Now, the scholars are if indeed the preliminary investigations indicate that the guns have been sold to, among others, the family groups. Now, investigation is a challenging. The ones had the Chinese men in particular involvement there, I think the thing and the thing. On the Leposa scheme. Now, key president didn't fail part of the executive who have been called to assist with investigation. The president on the 50 million or 51 million. The liquid, the cash, money from the 41 plus that you talk about, how much is the money? No one idea said it's in a daily kgakollo ya tšhelete ena gona di-asset di etsa bokae tšhelete ka go yona e etsa bokae ke tata ke fa senior superintendent le khutlana ka e tsebang gobane hle re di agotse ke tle go ya go na go na le di-member tse ding tsa executive ya Leposa tse teng kwano go jalo mme ba bang ehlile ba teng le bona go ntse go thusana ka taba ena ena ba fumane president ya santse a le bona le gore ebile ya ga ba le taba ya gore ga ba so tshwara empa re batla gore mmogo re thusaneng gona gantle go etsaetse jwang ka taba ena ga re so nkipe ka ona go ba le motho a tshwarang e nngwe ke ya gona dithunya tsane tsa mafeteng na di fela e le nnete gore di rekisitswe mohlomong le di rekisetswa batho ba bofano. It's highly possible re santsane re batla gore re fele re fihle go yona hantle re fumane e tle ga re tsho jwalo e be le gore ehlile re se re na le taba e tshwareyang ke re ka re go dina ba ne le go feta mono monna wa le China ena involvement ya hae ke ya go ehlile sethunya se fumano se seng sa dithunya tsona tse ntse re ke a Nade. Kela mlope kibilinda uteke siweza eminent center for investigative journalism. Kabenyari tunya zenya mezima fiteni. Kota ka orna ditunya tse ki ditunya tsa sepolesa kapa ki exhibit. Lorna if ki exhibit what impact does it have on the partiso za dinyewe tse teng ka pele sepolesa le kawo ya toka. Ya bobedi ya mana le ditaba tsa Leposa police gun scheme. Go tswa ka borona di fia tse teng Leposa ya bona tse ka ikare ne go ba ka tsona ka pele fana ka tsona di fuwe di license kapa ha dina di license ha ba di fuwe di license le di fara di license ke ma le ya borona committee e leng ya Leposa ha jwale ke yona e tleng ine tsa scheme se kapa e jile le fata batsi gore go paupisa gona mo ya lebo ntate lo phamisa pe re nda gotla be ka mona ke khedi tholo ke the posting speed lo go ya bo mphato ba se ba le ka gotla ke kopa ke etse setlhare sa motlhale folo ke botse tate commissioner e mongwe wa ona o ile tla mo nna go ba tshaki tsebele ya ba le nna go thusa ka dipatsi re tsebe gona go mo botsa ga ba ke tla qetella ka yona ke kopa ke botse se re le ntate
teng ka kgona ka miselso Ka ka ipapisitse le ene o tlo la gatella ka. okay nna ke rate yona ba yo tseno FM ne ke kopa go khutla ya ne o peleng ka yona tata mmele ya ka mang ka finance nda gore tse wa tla gona ke na go ikae wa go tlhatsa go go tlalela tsaba se go tla go nyane go isa go 1 million e bule teng tata nyane e se batla go khutli ne se mpa ke re fela go tona bonyane le ka kgona go fa gona ha ile mo bonyane se o tlhapa go ntse ka etsa mokalo le ka ba ditshenyelo tsa go etsa dipatlisiso tse tsona le mosebetsi o ka fela go tshela ba etsa kana bo go tshwana ka le sa tsona go keletsa dipatlisiso lo ya South Africa di bankeng mo e be bonyane se dintse cost e mbokae ya bo bedi ka go fela hona tabeng ena go ke go gona ha ile mo so setse ntse ka tsa 9 ka 10 e be bonyane bothata go ka ho ila ile South Africa po ntse go e South Africa se khupile ka fela ke se tseng ka le sotho ya mrumo bothata ba santane bo le ka le sotho ka ba South Africa ka go e khupile ka fela ka bo bonyane ho etsa la mo hle fela le ditlheng le nteng go fumana ntwe mo le nna ka gona ka se ke ya ka ka ba ke gona bonyane ditshenyelo tsena tsa go kana go mo go tsane go se ka ke se le line zile ka tla gona go di haka nna nda ha se re tla hena ya mafete ke gola ke taba go ke tsona ntate lo itse mo sa ga dinotoro ke ka go ya ba se ba teng mapoliseng ya le be ha ile mo ba soka ba ya gotla ha ba ntse ba le mapoliseng e mo ya go ba khipana bana itse mapoliseng ile ba le yona e santane se betsa ga ba mbe mo mahana go ba tshego ka santane le matatsonyana ba santane ba le dipatlisiso ntate ka le bona Ke a mo ke go ka o dumela nna mo ke be ke ga ntate go tlang ga ba go araba tsena tsa treasury looting a tlela ka ngena ga le di gadgets tsena di hloka gore di ne di nke empa ke ne ke ga ya ntsa itlhopha le amarara kapa motho a sebetsang a marumane mafuteng ke karolo ya bona re ntse re le nako ya go ba ntse ba le kwano sepoleseng mme dithunya tseno bogolo ba tswana beng baka e tle ke di-exhibit di tle di ama dinyewe ke ntente go na le tse ding tse go bonang gore dinyewe tsa tsona di ne di fedile gobane ke bo unlawful possession of firearms tse ding tsa tsona tle dinyewe tsa tsona di ne di fedile tabeng ya gore na di ka ama dinyewe jwang e tlile ka nnete di ka di ama ka mokgwa o batlang go se motle haholo gobane jale lekgotla le tlabe le hloka di-exhibit ke ka gona ga nang le tshepo e tiileng ya gore go ralotsa go ntseng go beetsa go tla keteletse go fitisitse mo re tla thola di-exhibit tseo e setelane tsena tse ding tseo e seng di-exhibit ke botsitse botsa gona na tsena tsa lephosa tse batho nna di-licensed ke tla sitwa go e tseba gantle gobane jwale ko gona re ntse re sebeletsa gore ge di fumane mo diteng re tseo tseba gona di-licensed tena potso e nngwe ebile taba gona ke komiti yona ena ya gona jwale yo mohlomong go entsweng taba tsena tsa scheme go yona go go tsebang fela kore when you are in office we have obligation ya go tlaleha wena o bona gore go na le go siyo go nka ka go tshwang fela kore ke nakong ya bona ba hlokomedisitswe ke audit report mme bana ba na le obligation ya go ba tlaleha ke ka gona ba tsebang go thusa hantle ba tseba go thusa hantle go thusana hantle gore re qetelle re fihlile qetellong ya ditaba tsena
ke a leboha ke bana re fotla a tla kena tsena tsa motho ke a leboha se potso ene ba tlile ho tseba hore na value ena e bolelwang ya 41 million plus na ya go le ya jwang ka liquid cash kapo ka tjhelete e leng tjhelete le ka dithepa ho e leng tjhelete ho fumanehile e le 37 million 995 388.21 cents ebe tsena tseo e leng di-asset e leng thepa e matlo le ditsha makoloi tsona di etsa 3,964,332.18 cents ke kakaretso ya tsona potsong eno ke qakisitse ya ba potso ya bobedi e batla ho tseba hore na di-cost tseo re seng re kene ho tsona kapo ditshenyehelo dipatisong tsa dinyewe ke tse kae ne ke tla re eno ka ha e ne sa hlophisetswa mmoka ona ha jwale ka nnete ha re aka ra e sebetsa mme ha o kgoneha re tla e sebetsa ha ba e hlokahala hore e fe setjhaba empa ena ya hore na tjhelete e se le teng e hokae tse ding tsa tsona di ntse di le freezed ka hara di-account tsa dibanka tse ding di moo ho no so sebedisitswe diagente ho reka di-property South Africa manene ne ho sontse o na le tshepiso le di-procedure kapo ho latela mehato e tla etsa hore e qeteletse e kgutletse Lesotho eno e ka South Africa dibankeng le dibakeng tseno tseo re reng ke mo ine fumaneha teng dibakeng tseo ene se sebediswa ho reka property e leng matlo haholo e fumanehile e rekile matlo ne uka ka ke akareditse potso tseno tse pedi tse ne di batla ho tseba tse ding tsa ditsha ke tse ntse di le hona ka Lesotho ka mona hore tle qeteletse e kgutletse ho mmuso e leng treasurer e ntse e sebetswa ka di-account tse ding moo re fumanang ditjhelete tse ding batho ba di surrender e ntse e tshelwa accounting eno e buletsweng hore e boloke ditjhelete tsa di-exhibit mme ha nyewe e se tswetse pele ya kgolwa e tla ba qeto e tla etswa ke lekgotla hore so much money kapo tjhelete ena e kanana e alwe ho ya ka hona e tlameha hore e beng hobane ho hong ke di-proceeds tsa yona tjhelete ena e fumanweng ka tsela e illegal e leng tjhelete e tla be fumana go tsena tse seng di rekuwe le makoloi ha e nngwe e tla be le the actual tjhelete e fumanehang mme re dila le dintho tse pedi mono ka tsela eo di arolehang ka yona ke a leboha ke a lemosa hore ne ke sa araba mokgahlelo ona wa hore na tjhelete ena e nngwe e setseng kapo e re soka ba re bua ka yona mona ha re bala re ena e re recoverileng hobane ke dipatlisiso tseo di leng telele haholo e hasakantswe haholo ka lebelo lena leo re le mathileng ke nka ile ka tleo e kgolo hobane ehlile ko hona ho sa tla tshwarwa batho bona batho ba sa tla araba di-asset di tla qeteletse di ntse di fumanwa hape hape ke a leboha tsela ka ke tsetla ke tswa tsena ba FM tswa pele e ka ba hore o bontshitse dibaka tse di thunya tsena di tshwetseng ho tsona bona what was the destiny ya mo thunya tse destination ya thunya mene di ya teng e ka ba ke efeng ya bobedi ke hore there is a perspective ya Basotho ya hore you have failed as a leader ya maponesa mme o itukolle kapa tona kgolo a o lokolle ona what can you say o Basotho na ba le tse are you still fit and proper go etela sponisa pele ka sa lebala bona le one of the sister institute ena ya Sponisa e le ngara sola bontsha hore ha rena maponesa kapa rena Sponisa bona what can you say about that?
nna ke re le buileleng ao sebeletsa mo Africa FM empa ke botsa fela gore na boemo di ofisiri tse tshwereng tsa sepolesa ke bofeng ka ga sepolesa ba tloa renkeng efeng go felela go efeng na monna yo wa le China ke le China fela le phela le ntse re le motseng male ka ba ke mo hebina ke la bala ba tsaba mo bone ka fela ndata ke le bula ho a vlela na ke kopa ke selwane ka le from se tsholo le selwane nyakane le se tsholo le se ne ke kopa botsa na boemo ba batho ba nang ba belelwang taba tsena tsa ditšhelete na ke bofeng le bona ba ho kae ba se ba khumana ka potche ka te di khotwe wa o ketela a di aga ba ka nka mo khatlelo mo mo ya go tsara fela motho peng ka bona le China le is it a naturalized Mosotho kapa ntse tlele le China la China Kia le bua. Le China le na ke le China mbumba la mo he mafete le tswa halanga nnete lo ke mpang ke sa tsebe hantle gore na o naturalized ka bathe ba tla verify e tla re nako eo mohlomong ga se ile re tseba lo ya ditaba ka o bitsa batho le ka maetso ke lo bana ba se ba fitla mafotleng ke a gola ga tseba gore re verify hantle mohlomong ka nna o ka se re monna wa Mosotho wa le tlhae ka nna bone se re bolela gore o naturalize ha ke tsebe hantle ka se tsa gona up to this far ona ka re dithunya di be di ya empa boithutonyana ba gona bo fokolang ke ba re dithunya di ne di reretswe go etsa ditlolo tsa molao tse tla benefita batho ba bangwe financial go feta dintho tsotlhe mme re tla ba le karabo e ntle qetellong ha re se re lekotse ditaba tsena bona e hlile re nepile ha re nahana jwang e le gore re tla re pakelwa ke di-incidents gona e hlile re fela re nepile re belaela jwalo gore e ne le bane batho ba batla go thusa ka tsona dithunya tsena mme boruing bo ba bona bo madimabe bo nka maphelo a batho gobane haeba e tlabele go nkela batho makoloi e tlabele go nkela batho tšhelete tsa bona beng ba thepa tseo ba tla ba jweng o mbotsitse potso mo nanda tse bona a ke fitina ke fiti o fitlhela o itswe ke fiti o fitlhela o itswe ga ke fiti ene ga o soka o ba le motho a ranga ke fiti ya nang le maatla o tshwelwang e leng gore ka nnete ntate fitness ya motho ga se ena e determinang gona o fiti le ntate nta ga ba tseba ke ba kena ka lebaleng wane ke go wena o fiti nna motho a tla go fiti o kene ka bale ke santsane ke kene ka lebaleng gobane a ntse ke le fiti ha ke se fiti o tla thwe bencheng as long as o soka o thwe bencheng ke ntse ke le fiti empa ke tla mosebetsing wa sepolesa a bontate le bone ka nnete ke dule ditaba tse kang tsena ga di ntse di buela ka nnete le re ga sethunya se latlha ya mafeteng ke nna senyaditse go ga se re ba honest ha diphoofolo di nyamela sekete mogotlo e tle ke nna di nyameditseng no the answer is no empa re jara boikarabelo gobane ge le baokamedi kontate ha e ne ba o tshwe gore no tla thwe le eo tšhelete nyametseng ho yena ha fiti
Haura. Mm. Ha e sheba le bona sa ba. So ke mpa ke re fela di ntlha tse ding tsona di ke tse kgebileng da re sa hlakane ke tse motho o sa di nkele modimo ka nnete e be le taba fela ya batho ba ratang attention ba e kolota nna ke nke fela batho ba kolota attention ha o ka ba happy sisi go bona ba le banyana attention e fuwa o sa le monyana ya ha ka fela na sisi really attention eno ha o sa tla e kolota o le monyana ke la o sa thuo ka nnete o tla ntho tse nyanyana fa o tla di tla o di ke bone e nngwe ya dintho tseo re sitelelang ka tsona beng ha ke tsena le hlokomedi ke ya hore re batho ba ka nka ntho fela ga e nka ehlile ta ntho fela ke batla etsa mohlala go na le taba mona ya gore Lesotho ke number mang ha o bua dipolao ha o ntate rona have you read that batho ba ntseng studies ena ba bile ba bontsha hantle gore data ena ke ya 2016 ba bontsha gore ba ntse study ka 2017 ka data ya 2016 ya ba e phatlalatsa ka 2021 because bana ba etsetsa dinaga tsa lefatshe kaofela wa tseba go tletse go e Lesotho ke number 1 Africa fela ka data ya 2016 oi ke kopa kana ke re di shebiseng fela kana ke re di shebiseng re too ready go admit dintho tse negative for our country we are too ready so ke mpa ke re fela go bohlokwa haholo gore ditaba ga di le teng ka nnete we need to be philosophical let's cover too ready to accept yeah. Ke nna fela ke utlwe ya boemo di ofisi ke tsena tse soda space na ke tsa mofuta o fe e ya credibility ya sepolesa sa rona ha ile mo dithunya tse di bonahala di ngamela ba ha go lefapha le belebeletse mo tsheletso e file matla ke a gona taba e mo hape ke gore se ke ile ka utlwa mfono di mine beng ba di mine tsena tsa sa e tle ba wa re di haholo ke taba ena ya go bona dithunya tse nyametseng tseo ba mo di tla sebedisa bona ba tseba go di tla sebedisa go threaten security ya di-mine tse leng ba tse mo South Africa ka ha di sebedisa in illegal mines e ba o ka ga nka taba eo ntate ke a leboha ke kopa gore ke a gabe ya ena ya gona ke batho ba renkelfe ba gore se ntse re sebetsa le bona gore mohlomong re thusane ka taba ena ya dipatlisiso from the rank of police constable to the rank of inspector. Credibility as a police is a problem. Go away, police as also true, the police Sadina has it. How is that to get our mofuta? If you don't valid put of the night. Go ba le dipotso tse ngata ka bokgoni ba rona le boikitlaetso ba rona le botshepehi ba rona fa le sepolesa mme sepolesa as an institution ka nnete e sherwa ka leihlo le ke ka ona ha o so le jwalo ga re a lokela gore re inamise dihlooho re lokela gore re tlole matjato re bona gona re kgotlisa seriti seno jwang ka gore bonyane on the reactive part re bona le go gona le letho le go letsa ha ene ba no tsena re maketse fela re ntse go khotsa fela ke a gola eno ke yona ne tlo go damage o fela empa ke rata go ke re beng ba se tšhaba se ga mo sa so
wa tseba di-criminale beng baka ga go tsotele gona ke criminal e apere uniform yo le kana ha e le criminal ke criminal mme e tla sheba menyetla yohle ya gore crime e etsagale jwale e tsebe gore yona criminal eo e benefite ka ona re ntse re lwana ya khumamela gore re bona gore ditulo tsa molao ruri ka gona go sa tsotelle gona ke leveleng e feng go sa tsotelle gona ke institution e feng di bonagale ge nka mehato ka tsona mme re na le tshepo e tiileng ya gore ka dikahlolo tse tla etsana makgotleng taba enana e tla ba etsa gore e be kgalemo ke hlokometse gore lekgotla le leholo le phahameng la Lesotho le ntse mekutu eng baka ya gore re ke re kopanyeng matsoho gore go tlo ba le ntho thweng ke session ya di-criminal cases e le hobane ho hlokomelehile gore he batho ba shwa batho ba utswetswa empa jwale dinyewe di batla di sa kene mme taba eo e tlo thusa haholo gore e fele e kgalemele e le hobane jwale ba bang ba bone gore crime doesn't pay